Bismillah. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Bir tuğanlar, jirdeşler. Bugün biz Mamır ayısına Ejiköy'sке geldik. Şu boru men orada Ejiköy'sке. Azırkı bugünkü günde jardamga aябай muhtaç olup bardık. Taşkömüрлүк жана башка Кыргызстандык жерлештерибиздин бардыгы биргеликте жапалай тырмак жардам беришип, ар ким акчалай дагы башка жардам берип, ошолордун ичинен ушу Россияда 20-жылык бир туугандарыбыз акчалай салым кошту. Ошол аманатына салып келип отурабыз. Не дейбиз? 20-жылык Россияда иштеп аткан жигиттерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына Айсына эжебизге силердин аманатыңарды тапшырып атабыз. Мынакей Алла шифасы берсин. Оорубаңыз айыгып кетиңиз. Эжекем. Bardıq çeşmada. Yardım lazım. Allah merhamet. Kendine zaman. Yaştan yaşlanlar oldu. Ölümlü olsun, baktım olsun. Çatçakta diyorlar. Ölümlü tapkınlar şu toylar alıyorsun. Hiçbir bizden kalsın doğrudan da buydu. Allah şifası versin. Oğullarım öyle zenirsin. Razım. Razım oluşa oldu. Rahmet jigitlerge. Rahmet.